Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay sabot tricycle ni Kwarog na itaw man di tayo. Hap? Suwag isa. Ha? Sige, Kwaraog. Dito yan. Mabit lang nga raw. Tulungan kayo amang ibagkat kadagiti kargayaw. Masidagak. Adun sa mati pinorchis mo pare ba daw? Anya dagita? Ako pa pare. Di matangak man iti dakil a radyo. Ken trompa. Anya? Kaya't kaw. Adamit sound system. Ito ang nagtibalay may kanituyang kaw. Adan sa isagsaganaan nyo aparte. Awan. Kaya't ko lang nga damit kasta nga alikaman ko. Pare. Naimbag lang nga damit pagliliwaan may. Apay, masapul aya, nga da parte. San tumabalin agumatang ti kakastoy abanak. Makapasuran. Apay ka din nga inidip mo matintira dyan. Nagmayat ti didenggak iti napintas at tukar. Apay, tulang kaaya inteng, tamasapul apigsaam tito kartirajom. Trip ko nga ro tinapig sa pigilam. Na, makatitilang nga road. Nagmayat ti awang na day ta at tukar. Makatitilang kiday. Ay, apo. Na, Sino mo't day ta nagpatukar iti nakapigpigsa? day ta ati makatitilang. Saan ati napintas at tukar ko? Na, Nanakwanang! Nanakwanang! At nakaklang ditoy! Anyat gatang nga maya kwaraw! Ay, sorry nanakwanang. Nagpigsamot nga minti tukar iti radyaw. Sana siyak tagpatpatukar ni Marituyang. Ha? Ay, nagpigsamo lang una yung titukar da. Amukaw. Isuday jay tay kabarbaro adakkel aradyo da. Masurunak nga raw. Oray rabrabe agpatpatukar da. Di mayat. Tapno da libre aradyo tayo amin dito. Ay, naimbag kumamat ano na saya at adenggain. Saan may nagpigsa? Saan ngagpakaturaw? Anya ti aramida ba daw? Inalam mo day ta trumpa. Ulyak ti santaw iti paraangan ti balay. Taijay ko nga ikabit da ito'y trompa, tuyang. Anya? Iti kasta, mangag ti entero a barangay, ti tukarkaw. Anya ti aramidam? Anya ti serbina nga dadakkel a radyo ta. No saan tamad nga usaray. Na, Namlan na dagpista di tabalay datata ba daw? No kapigpig sa ti tukar ti radyo da angkal. Ay, masurunak nga raw tadanda ni Inal daw akasta. Reklamo pa niya ang timo. Oy, saan langan ni anti reklamaw? Uray ni nanakwanang. Saan ka no makaturok no kasta na banaw ngagmalmalam? Lang isuda na tao dito'y barangay kabindatan. Ay, tingasayaat. Bagaan niya, angkal. Ibagayo at di daw na ipigsaan ti tukar iti radyo da. Bangon mo't gaya main. Pasado alas 4 ti orasin. ay, badaw. Nasa papailaan. Sana balay, tuyang. Tayo naman nagluto kide iti kape. Agpatukarak man pa iti sunata a paboritaw. Kabayatan ti panaglutlutok iti kape. Ay, yan nantay kanta ni Rebilla may. Iso da ito yay.
Asino ay day ta nagpigsatik patukar na. Ay, Asino pa'y kuma. Dapari ba dong akan marituyan? Gat urasan na. Pasado alas 4 lang iti parbangon. Nakapigpig sa tiktukar na. Ay, Tsak man mo. Luan niya kinaknakan da kita tattao. mapanak man iti balay da. Maditikas tangar aramidin da. Bitin na. Ay, ulitik man pa'y apatukaray. Sa kuntosalaan basay. Sino mo day tagtok-tok-tok itiri daw aya? Bigbigat nga may mangdisdisturbo iti tao. Umayain! No asino ka man! Salbag ki day! Parinteng? Asino ti ko na masalbag parang. Ay, kwa pare. Awan pare. Si kakit di ati salbag. Ay, parinteng. Apay ka diya kasla makaungit ka kanya. Ay talaga. Taman ipod nakagatang ka iti dakkel aradya. Kanayon ti panagpatukar mo iti nakapigpigsa. Kunamlan kukwam ti intero alubong. Apay, pasol ka dito agpatukar pare. Baka titilang nga ron. Ha? Hindi mo pa'y laisarting dayta. May katuag palawag iti barangay ha. Ay, saan na pare? Saan parinteng? Tumatangak man iti arak pare. Tay dakkel abutay. Asino ti kadwam nga uminom, kabadong? Siyak lang. Anya, kabaalam nga ibusan ti karga ti dakkel abutay? Ay, kitwin na. Apay, kapaw. Ah, Nasakit tinakam ko kini parinteng. Napulaan ta iso ti kapitan, naglastugay. ay na. No kunam nga umay kagbartak diti tersena. Gapula ang iti sakit tinakam mo ken ni kapitan. Agawid ka laangan, kabadong. Anya, Saan ka alakwan iti arak? para patukar lang, umaydak pa'y sungatay. Lakwan nak iti arak kagawad ko na. Ibartekak tinapasama kanyak. Agtal na ka man dita kabadong. Kasano adi na kamapansungatan ni kapitan. Kat nagpigsama ngamin ti panagpatpatukaryo iti rabe eh. Ta nareklamo kayo launay. Idinto ta makidengdengag kayo lang. Kaano pa yan nagbalin a crime ti kasta? Kasko na ni kapitan. Makadisturbo kayaw ta nagpigsa ti panagpatpatukaryaw. Magpapada kayo kidi amin ah. Ambaw, umapal kayo lang. Iso kasta kayaw. Na Wisit kidi na kita karuba. Di na mo din makibagay kanyak. Nang runa na dya, inteng bating-teng. Nagsakit din nakam ko tuyang. Kuton laing dahil nga inteng, pisita kaon. Sumardun ka man si kabadong. Nakariwawa ka. Apay ka di aya. Tanapan ka nagbartak ija ilay. Kasano ajak mapan ija ilay agbartag. Pag may sandak matanda pa rin, tayong kagagawad ko na nga kontraan. Hindi tungawan mo ti amok abasol ko kadakwana. Day tanlo ka nga may tanagpig sa ti panagpatukar mo. Uray parparbangaw. Aldaw ken rabe. Tagasam, ingkabil mo pa'y di tanag nga to asang ati santol ta trumpa. Impaturong mo ijay balay da kapitan. Kasano asaan nga agungat ni kapitan? Kontrabida kayo kidi amin nakaruba. Kuma, no addapan nakabalin na. Tay jayak langin tinga ti kataltalunan nga agbalay. Saan kumamot akasta, tatabadaong? Saan da kayo akagura? Tilang pa nagpatukaryo iti nakapigpig sa iti parbangon kan rabe ti sanda akayat. Ta sanda ka no amakaturaw. Nang runa no nabambanog dagiti karuba nagtrabaho iti nagmalmalam. Umapal na kidi ah. Isaw ti amaw. Kinapudno na tatabadaong. Saan lang ada kayo ti adda radyo na akasta? Aduda. Ngam sanda para magakas kada kayaw. Uston, kinapudno na. Nainsultuwak iti naramid kanyak ni Uncle Mau. Napulang ta iso ti kapitan. Kunamlan asinaw. Nyamot ang tikas to'y. Aramidak lang araw doon ti pagrebeng nga kas kapitan. Sakpat ti dakas.
Ay, kat aganos ka inteng. Tas ikamot nga ron ti kapitan. Kan maysa, nilaang matpari ba daw ti gumurgurakan ka? Saan, dagiti kabaranggayan tayo? Hindi paila akasta akong trabida ni Pari Badang. Makauman. Ay, kun papanawag dito'y barangay tayo. Ay, mabalin ayamat ti kasta. Ay, agar aramid ka inteng. Tinasaya at kasaritam anaimbag ni Pari Badong. Ilawlawag mo kan kwa na ti ibunga ti aramidan na. Amaday ti kasjay nga aramidan na. At patukarak kumamanan iti paborito kasunata. Ang mga noomay nakmanin sungatin ni Pari Inteng. Ay, salbag talaga. Tinasaya at ilakom laangan day taradyaw. Nagkuna ngamin agumatang kay tikasta. Anya ko mabibiyang daya. No pag-aayat ko ti agpatukar iti napigsa. Makadisturbo ka nga rod kadagiti karuba. Di kaya makauawat. Umapal dalay nga. Iso ti ambaw. Nang runa kininting batingteng. Makamu ka. Agsagana ka kiti Tano makapungtot ni kapitan. Ha! Makaamu ka! Masaya at tainidep mo tinakapigpig sa apatokar mo iti radyaw. Dapay trumpa. Nakakabil iti sagat ti santol. Ay. Apay kadimanin aya. Ngay may kadito'y pare. Ambam, mayat dahi ta panagpatukar mo. Takasla ka nayon nga adapasken dito'y balayaw. Gapo iti kinapigsa na. Adu, ti mairanon. Umit lagayam. Agim ti salud-saud. Amin nga ta akabaranggayan tayo, ket kayat dati kasta. Anya. Iso di mo urayan, akuntraan da ka dagiti kabaranggayan tayo, ket papanawon da ka ditaw. Ayunak ida. Anya. Ay saan na pare. Sa dino nga ti papanak no papanawin da. Ay saan na mabalin Jak kayat pare. Ano kasta? Makibagay ka iti kabaranggayam. Tapno na sayaat ka. Alawan pare. Manipod ita. Ikatay kong titrumpa ngayon kabit ko iti sangat isang taon. Ay, jak laki di kayat apapanawan dak pare. Good. Nasayaat. Awan kas iti agbalin tayo kuma. A law-abiding citizen. Ay, tatabadong! Managim bubukod ka ngamin. No saan akayat dagiti kaarubam ti panagpatukar mo iti napigsa? Di mon aramidan, tapno agkikin na awatan kayo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.